mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. Loko ndzi twa kwa Matiwa ivi swi twisisa ku tihakeri mithu kambe hambiswiritano mingisero mugana lona FM nhlekani a ku amukela mingisero me nongona ko eAfrika wa vulavula hi le ka munghana lona FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona eka nhlekani lowu loko hi kha hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula se hi laha hi nga ta va hi kha hi endla tani nhlekani lowu mingiseriwa munghana lona FM nako hi langutela ku loko swi famba ku ya hi laha hi lavaka ha ko hi ta kota ku va hi bula na meyara wa masipala wa Mopani hi wo hi nga ta va hi kha hi bula na vona eka nhlekani lowu hi bula na vona hi langute timhaka leti ti khumbaka matshamele ya swilo eka ndhawu kumbe ka masipala wa Mopani se mhaka leyi lavaka ku va hi bula na vona hi yona eka nhlekani lowu na ku pfumela ku na wehe kwalaho nga ko u ta vo yime kulunga ku la ku ta twa ku kahle va ri yini hi timhaka ta mphakelo wa mati eMopani sweswo hinkwaswo kwala ka munghana lona FM makomba ndlela no tolo mingisero mugana lona FM a vuli swin'wana handle ka ku mina na wena se hi hlanganile nongonoko ya Afrika wa vulavula namuntlha i ravunharhu siku hi leriya ra vu-18 ra n'hweti leya N'wendzamhala lembe ra 2024 mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risumatu wa Jim wa xitlhanga wa xingiritano wa xicajano makunele wa ndandatsi eka amukela ka nongonoko Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'wana ku fika le ka awara ya 2 nhlekani lowu wa Xikwembu mingisero me kolonga ningiselo ri kola Gauteng ya Mpumalanga a Northwest a Limpopo kumbe weni kumaku hi audio streaming ya munghana lona fm.co.za khese ngopfu loko hlawule xitichi lexi nhlekani lowu i kota ku va u bula u tiyisisana ku vona leswaku mina na wena hi famba swin'we eka nongonoko Afrika wa vulavula na we wa hoxa xandla ka nongonoko lowu hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula u nga tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za ya vumbirhi u kandziyisa rito ka 0657443911 kasi ya vunharhu u yi bela riqingho ka 086 0002 543 086 0002 543 nomboro leyi tirhisaka hi kota ku va u hoxa xandla eka nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha hi lava ku bula na executive mayor wa Mopani va fikile lexi ni tsakisaka va ku khomini nkarhi va fikile se ta va ka hi bula na vona hi awara ya n'wenda ka mahungu ya misava hi vulavula mati namuntlha hayi masituva kama n'wana ku ta tshika ku va na xivutiso xin'wana lexi na vo mera va nga xi hleketeki ku ni nga va vutisa mara xitata kambe hi bula na vona hi mhaka ta mati nhlekani lowu kasi yin'wana mhaka leyi hi lavaka ku va hi bula hi yona hi lava ku bula na n'we va mhani i hafu ku bila awara ya 12 mjani luya a nga tivekela ka video ya ku komba ku hi dlele murhandziwa wa yena a tlhakomba na swivangelo leswi nga endla tani veri va n'wi kumini va n'wi kume a ticikinyisini leswi volaka ku u teke xiboho xa ku landza nsato ya murhandziwa wa yena se xivutiso i ku maendlelo ya muxaka lowu hi vulavule ngopfu hi wona kwala moyeni ya ku loko mi tshikiwa pfumelani vavanuna swi ku yini kambe ni lava ku vutisa n'we vaxisati ku ri hi fika njhani ka xiyimo lexi xa ku hi za hi fika laha se hi tlhontlhanaka ku fika na xikombiso lexi hi nga xi nyika ka nongonoko wa swa ristima hi ku munhu i ku languta la mahlweni a ku hi wehe Papa Junior a kha swi tiva kahle ku a hi wena i vulavurile n'wana siku rin'wana kwala a ku i swi tive ku n'wana loyi a nga n'wi kurisa nkombo wa malembe hinkwawo a nga ri wa yena hikokwalaho ka yini hi fanele hi fika kwalani basisi ni lava ku twa n'wehe hi ndlela yeleyo ve ri mina xihundla va ri loko ri na munhu loyi a nga na xihundla i wa xisati na sweswi n'wina vavanuna mi twa kongeti mi swi kota ngopfu ni vula sweswi swo mi kuma va makhwapeni na hinkwaswo sweswiya swa n'wina va swi vona vo timiyelela mara vo va nga swi endla mi nga voni nchumu mi ze mi ya lahliwa mi nga swi vonanga
hi leswi van'wana va vulaka so bengi vana xihundla ngopfu se xivutiso hi lava ku vutisa vona namuntlha hi hafu ku bile awara ya 12 kambe sweswi na ku twa wehe kwalaho nga koho ku u khome timhaka eka nhlekani un'wana nkulukumba u ni rhumele video yin'wana ya vanhu van'wana va belele tinsimbi patwini a ku i N1 Mokopane hey a ni lo n'wi caca ay ni ku mi nga wisi airtime ya mina na data mi ni rhumela swo ka swi nga ri swona a ni se ni kume video leyi a ni swi khale rini vanhu va kha va vulavula hi yona laha yi nga tekiwa ko hi le Botswana mara munhu i tlhela ku N1 ni ya Mokopane and wa swi tiva ku N1 ni ya Mokopane yi na ti-double burial line ta yellow yi tlhela yi va na two-way hala mara i kha tsalela mina ni rhumela ku N1 limpo asho yina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na ri teka riqingho ri na khensa swinene ku va mi bele riqingho na swi vona ku mi lava ku mi byela timhaka kambe ni ri teka andhakala ku ni hundzela tinqambi se ti lulamile na wena ti lulamiseni ku lo sala ntsena masiku manharhu ku ya eka SMA 19 so mingisera Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula 20 timinete ntsena ku bile awara ya 20 ntirho loko yi ku hafu ku bile awara ya 20 cinca gere hi languta vaxisati ku mi titwa njhani loko mi kha mi hehliwa leswaku hi n'wi mi hoxa ku xandla ka timhaka leti ta madzolonga ku ya hi rimbewu hi ndlela yeleyo ngopfungopfu na xikombiso xexi ni nga vulavula hi xona ni nga tsaka ku twa ku hi tlela byi khoma ni bana matonoro ku a tlhela ka n'wina mi kha mi swi tiva ku mele ku ni yembeleli mi vanhu va njhani mara kambe hi tweneni lava va nga nghena la layinini sweswi ku va khometi timhaka nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Ahee minjhani Puteta hi pfukile hi ngo vo okay a khensa buti ya swiphaza na yito ku vulavuriwa hi swiphaza ku ri va le ku rejistariwa mara ku na mhaka la loko hi ya le swiphazeni i nga khomangi cash va hi inana va hi charger ti-R5 kumbe ku tlula loko nga khomangi cash i tirhisa khadi ra bank se a ni swi twisisi ku swi ta njhani mi fanele hi charge ti-R5 cause loko hi ya ka ti-retail ke vu-Shoprite swilo swo fana na leswiya a va hi charge mara laha tisphazeni le ti-tavern va ri hi ku charge R5 loko va vutisa mara loko nga lava ku xava tshika a ni ntiyiso na mina ni vula sweswo loko mi nga lava ku xava tshikana i vhengele ra vona mara hi ku hi fanele hi xava na a hi lava ku tiva ku swikahlekahle swinchina leswi va swi tirhisaka swa ku xava hi makhadi swi hambane kwini na leswi va swi tirhisaka Shoprite wa hi fanele hi charge swa hambana swi chinana leswi ku na leswin'wana va ngo swi renta ku na swin'wana va ngo nyikiwa hi tibangi ku na leswi swi humaka tibangi na leswi vanhu va ngo xi xava hi swin'wana ni xin'wana xi ri R700 xa ku vanhu va kota ku hakela hi khadi ka munhu sweswi van'wana va tekaku mali va khutuza vanhu vo kombela tilifiti hi so se swa rentiwa swilo leswiya se swa xaviwa munhu a va na xona mi ha case kwalano vutomini okay mi tolovele ngo ti-rights makwavo mi twanana ngo ti-rights mi lava na ti-rights na laha swi nga lavi ku n'wina a ni tivi n'we mi tirhaku na mhaka ta vuxaviselani ti-consumer rights na hinkwaswo sweswo loko mingiseri a ri na xiphiqo xa muxaka lowu i pfuneka kwihi golela loko xiyimo xi te tani va pfuneka kwihi ni vule mhaka ku hina hi ngo swi vula sweswi hi ti hundzela hi ku hayi munhu na lunghelo ra ku ma swi vona kambe mi kuma kumbexani a ku ta na ndlela yin'wana leyi a yi ta endliwa se n'we mi nga na vuxokoxoko byo karhi mi nga chavi hi byeleni 0860002543 un'wana mi yingiserelo nhlekani ahee minjhani Robert papa mina hi pfukeli n'wina minjhani na mani mi vulavula na tinyiko Adolf Maluleke kusuka ka Mhinga se loko a kha hi yingisa Munghana Lonene i twa Professor Thembasone wa vulavula na hetela hi dyondza hi kota ku landzelerisa like loko ni langutini tanihi ku sweswi hi pfulela hi tsika ni languta issue le Russia na Ukraine xiyimo xa yona swi tikomba nga ku president la anga kona a fambaka sweswiwani a nga famba a khosi hasa ikulukumba ngopfu emisaveni just because
Russia ya trya ku la ku endla ku xiyimo xa nyimpi ya Ukraine yi lawuleka mara the way va yi provoka akona swi komba nga ku loko ku tirhi Orashnik va fika swi reminder hi ku tibomo ta ti-nuclear ti le ku tshineleni along Poland leswi vulaka ku swi nga hetelela swi teka misava swi yisa ka xiyimeko xin'wana and then loko Russia na yona yo ta yi responda hi vo Saturn 2 nga hetelela ku tika ka matiko ma Western na matiko ma Africa na matiko ma America vanhu vo tala va Western va nga ta Africa hi xitalo it look like matiko laman'wana kumbe vanhu lavan'wana va chava superpower ya America ku align na America ku maendlelo ya yona towards Russia ama kahle ku just because nga ku inyimpi ya Ukraine na Russia mara it look like is a battle between USA kumbe NATO and Russia. Kame loko n'wina mi ku president loyi a fambaka mi vula mani mi vula Joe Biden ku i lava kusuka a ndle hasahasa ku fana loko a pfumelele ku missile ta le America ti kota ku copa ti ze ti ya wela ne le ka tindhawu tin'wana a ndzeni ka Russia. President la famba ku Biden loko a za pfumelela ti long range leti ta ku ti copa ti nghena vo ma 300 kilometers ti nghena vo Moscow ku ti ba ti ona se Russia yi nge pfumeli ku yi hlakarhela Russia yi me ku lunga super power country a yona ya ku nga yi account ku fana na vo Iraq kumbe ku fana na vo Syria ku fana rhanga u hleketa kambirhi ka nharhu ku kuna Saturn 2 kuna vo bomb swo taniya it look like nga hetelela ku nuha misaveni kwayo Russia yi ri yoxe hi ku understanding ya mina na history leyi ni twisaka yona Russia yi ri one yi nga kota ku yi nga dlaya 70% ya vanhu lava hanyaka la misaveni and loko a kha va vulavula hi bomo leya va yi vulaka leya tsa bomb leya hydrogen ku yi nga kota ku ba ka radius ya 160 kilometers yi tlhela yi tisa temperature ya 400 degrees Celsius leswi swo tala ku nga onhaka swo tala ngopfu se kama un'wana loko ku ri hi ku matiko ma Western a ma kota ku treata Russia tanihi tiko rin'wana na loko ku ri hi ku na laha ri nga tlameseki kona va va na ndlela ya ku vulavurisana swi nga fiki laha ka ku va pfula timizayili leti va nga ti tumbeta hi ku a ku heteleleni misava yi nga nuha and un'wana na un'wana emisaveni loko kha hi hanya na hina hi lava peace nyimpi yinene leyi nga humelela kumbe loko Bin Laden a ba tindlu letiya ta America ikhonomi ya South Africa yi khumbeki ngopfu se ni byeleni sweswiwani loko ko ta ku ya huma ya tibomo letikulukumba ku nga humele yini na hina ni loko ho swi vona hi ri kule swi sipulu mara the way va nga hi swona swi tikomba ingaku before a huma ka vo plus or minus 30 days leyi nga kona laha u na xikongomelo xin'wana xikulukumba ngopfu ku masocha indeed ma kona ndzeni ka Poland and ma tele ma ti hlayisa ku hambanahambana ma suka Germany man'wana ma suka ku hi kwini ni xoko loko ku ri hi ku karhi a wu ri kona mi kuma vanhu vo fana na Professor Themba Sono a va ta yi veka kahle va yi basisa kahle mara ku hi leswi mina swi landzelelaku kusuka ka Munghana Lonene na ti-channel tin'wana ta TV no heteleli na mina ni kota ku dyondza ni kota ku analyze timhaka ta tinyimpi na tona ku ti famba ti fika kwihi ku fana na pelo ka Mthombi. No a swi lava Professor Sono na va swimanimani n'wina mi nge le ku vulavuleni swa n'wihi leswi swi loko a ku nga ri na ntiyiso ndzeni ka swona a ni ta va ni nghene khale ni kha ni mi kaneta sweswi ku a ni ngo laha hi pfumeleli vanhu va ti vulavulela njhe se leswi mi nga le ku swi vulavuleni swa hlangana i ntiyiso ngopfu hi laha se hi va ku na xiphiqo xa ku va hi rhangeriwa hi vanhu mi kuma ku vanhu lava va mi rhangelaka a va na lexi va nga ta xi luza se loko vanhu va ze va nga ri na lexi va nga ta xi luza va swi kota ku teka swiboho swin'wana swi mi chela hansi ka bazi ku fana na sweswiwani swa ku swi tikomba ongeti Joe Biden a nga vileli ku ta ndleka yini hi yola kusuka swilo swi ndzi leswi swi nga ta ndlisa swona khongela makwavo ku swi hlwela nyana hi ku ya hi Donald Trump swi tikomba a nga yi lavi nyimpi leyi yi nga hela ku katsa na leyi nga koho a Israel na yo yi nga tshamiseka ku nga halwiwi ku ya mahlweni kambe hi ta twa loko se a inauguratiwile kumbe a vekiwe ximfumo ku loko xiyimo xi te tani swi yisa ku yini mahlweni boti wa mina a ngo yi teka plus or minus inauguration swa ndeka yi kumeka yi nga ri kona hi xiyimo yi kumeka xi va xi cincini phela siku na siku ku tshama ku na ti-development siku na siku ku tshama ku na ti-new development and masiku mangala kha vula I'm not bluffing so swi nga tala ku loko ko humelela siku nene rero ra ku komba ku siku rin'wana na rin'wana ri komba matimba ya rona ku na ti-submarine to tala ngopfu ti nga ndzeni ka Atlantic Ocean na Indian Ocean na Pacific Ocean se ni byeleni ku loko swo ta swi fika swi responda swi yima le vo Cuba swi yima vanhu lava nga yima Poland
ku ta nuha vagwama va lava nga yima ku halaya ku ta nuha ku na North Korea na yona yi nga responda na vo Iran yi responda na vo China yi responda se ku hetele ku getela se a ho khongela se swi swi vulaka ku at the end swi hetele swi nga fiki xiyimo xexo kwalaho ku hi nga hetele hi va na tshikelelo wukulukumba ngopfu emisaveni ende nyimpi a yi kahle nyimpi a yi lunghanga vana va Mozambique va nga kota ku yi witnessa 100% just because va huma ndzeni ka yona hina swin'wana ho twa ana va huma ndzeni ka yona ve le ndzeni na sweswi ku na xiphiqo UNICEF yi le ku kombeleni ku va tiko ya misava ya va pfuna hi ku na xidzedzele xi ya xi kombile ku hala n'walungu wa Mozambique vanhu va le ku hanyeni ka vusweti byo chavisa ngopfu leswi swi hetelelaka swi tisa tiko ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle kambe hambiswiritano Khensile buti wa mina tlhelo rero a hi tweni ku hi yisa ku yini mahlweni Khensile inkomo buti wa mina inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM i hafu ku bile awara ya 12 kumbexani ni hetisela hi lowu mingiseri ni twa ku yena i khometi hi nga se khupukela le ka vaxisati nhlekani buti wa mina mi amukele ka Munghana Lonene vaxumi Butfete na mfambisi aye papa mufambisi mi vula mani mi vula se Rose ni vula Buchinda i muhumelerisi i muhumelerisi se Butfete loko mi tivanyana hi la ka xihoko ku na ntshava na thangi leri nga akiwa lerikulu ra cement mara thangi leri ri kota ku supply switikwanyana leswin'wana hi mati mara hina la ka xihoko a hi na mati loko wo va vutisa ku why mati ya tele hala ri supply ku koho hina hi makumisa ku yi va hi byela ku na xithanga lexitsongo lexi xi mi supply ku mati ene a xi le ku supply ene sweswi va busy va karhi va cela tiphayiphi ku ti ya joyina kwale thangi leriya ra ka hina lerikulu leswaku ri supply switikwa leswin'wana mara ku ve hina la ka xihoko a hi na mati ni byeleni ku mi fika njhani ka ku matiko mi ku xitikwana hambi a swi ri tani i matiko wahi lama mi vulavulaka wona papa lama wo ma kumaka mati kusuka athangini ra ka xihoko ku ve va ka xihoko a va na mati a hi ri ni mi hlamusela block 8 block 7 ku na mati lama humaka kwala ka xihoko mara hina a hi na mati block 8 amawa ya huma la ene mati lawa aku a hi mhaka ku ku byani la ka xihoko a mi na ntirho na wona hi na ntirho na wo hi ta nwa yi Butfete hi ku sweswi mina ni na boholo a na ha va xaviseli na vanhu mati hi mhaka ku se ya na shortage a ni ku hisa ngopfu se ya famba na le hansi se xiphiqo lexi hi nga xi lunghisisa ku yini hi ku loko hi hlamusela hi makhanselara leya huma ku ya ri koleri tavi va nkamba wa ku va mani va boxetele phayiphi liya legal va ti kokela voho mati lawa ku ya ngati kun'wa va pa vandla leswaku va tsema va phara hi semende ya tirha kwale ka vona hi ta va hi ri na meyara sweswi nga ri khale hi ta va vutisa va karhi va phare semende liya va susa ya tlhata la ka xihoko mara la ka hina ya ngeti ya fanele ya tindhawu letiya tin'wana se thangi leri a ro akeriwa ku tirha tindhawu letin'wana a ra ha tirhi la ka xihoko hi ku la ka N'wamitwa na ku akiwe the same thangi ri le henhla ka ntshava ene ka N'wamitwa mati a ya xoti ni mi twele papa ni mi twele ta vona mhaka leyi ya karata hi ta va vutisa papa nkarhi wa n'wina nkarhi wa n'wina se wu herile papa walowo a hi tshembise van'wana ku hi ta vulavula hi na vona sweswiwani se wu herile wa n'wina nkarhi papa khensile tlhelo rero mi nga ta na rona ra timhaka ta mati ya ka xihoko na n'we van'wana mi nga na swivutiso na hinkwaswo meyara va ta va ri kwala ku nga ri meyara ntsena executive mayor wa Mopani hi ta va hi langutanini mina ni ta va ni tshamela
bona va ta va va tshame laya se hi ta va kha hi hlamusela va kha va mi hlamusela ku va ri swi famba njhani loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya swilo matshamele ya swilo lani vula timhaka toleto ta mati hi ndlela yaleyo sweswiwani ni ri na ku bula na n'we va xisati ka timinete leta 26 leti ku hi fika njhani ka ku xiyimo xa ku va hi hetelela hi tikuma hi ri madzolongeni loko ku ya lavisisiwa ku kumeka ku ve ri na n'we mi hoxe xandla mi hembini na ku ongeti loko van'wani loko swilo swi kha swi mi fambela marivala lama humaka koho loko na pfani swi vona na kwala ka sweswa mahungu swa mabulu vanhu va kha va komba ku loko i ku satwa wewa wa ku yingisela u languta loko se a kume ntirho i vona ku himpela wa ku yingisela se i swivutiso leswi vanhu va nge le ku vutisaneni swona laha handlela endzhaka loko nkulukumba luya a nga chavangi ku rhumela video hi vona ku i ri yi a nga endla nandzu luwa wa ku dlaya mhani luya ku tlhe ku va yehe a hetelela ku a ti dlaya se hi lava ku twa ku n'we mi angula mi ku yini mamani kwala mi nga koho a hi sunguleni laha inhleka aye buthani minjhani epfokele minjhani sesi ipfukile a khensa na vaakatiko va nkonkowa a Bongo Street hi rila ngopfu hi masi buthati sesi wa mina la ka nongonoko lone a ho nghena hi ti vulavulela la ku na minkarhi leyi va ku hi vulavurile ku timhaka ta mati hi ta vulavula hi to nkarhi muni sweswi hi ri hi vulavula na vaxisati hi leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona i swiphiqo leswi ni talaka ku swi kuma minkarhi ya ku tala vanhu vo tala ne va tsundzuka xiyanimoya loko va ri na swiphiqo loko va nga ri na swiphiqo ku va ku ri busy kwalomu va va ku va ri kona loko se va na xiphiqo va tlhela va byelana fambani ka munghana lonene se na loko hi kha hi vulavula mi nga hi yingiseli n'we mi lava ku vulavula hi leswi n'we mi lavaka swona sweswi hi vulavula hi timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu endzhaku loko ku hume video liya se hi mi vutisaka n'we hi mi pfaku mi nga chavi na ku hi languta xikandzeni mi ku Papa Junior mi kha mi swi tiva ku a ni Papa Junior ma swi vo se hi lava ku twa n'wina ku hi fika njhani ka xiyimo xolexo 0860 002 543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Nkarhi yo wisa swilo leswi mahungu a ma nge ti nkarhi wa ntolovelo kusukela hi 17 December 2024 ku fika hi 5 January 2025 mahungu exikarhi ka vhiki ya ta hi awara ya 7 ku fika hi awara ya 8 ni mixo nakambe ya ta hi awara ya 10 ni mixo ya vuya hi awara ya 12 ku fika hi awara ya 1 hi nhlekani hi vuya hi awara ya 3 ku fika hi awara ya 8 ni majambu kasi ke mahelo ya vhiki ya ta hi awara ya 7 ku fika hi awara ya 10 ni mixo ya tlhela ya nakambe kusuka hi awara ya 12 ku fika hi awara ya 3 ni ndzhenga ivi ke u kuma man'wani hi awara ya 7 ku fika hi awara ya 8 ni majambu ivi ke tikwaxeteli kusukela hi ti 40 December 2024 ku fika hi ti 5 January 2025 exikarhi ka vhiki kusukela hi awara ya 7 ku fika hi awara ya 9 ni majambu kasi hi gqivela yi ta hi awara ya 7 ku fika hi awara ya 9 ni mixo ivi ke hi sonto yi ta hi awara ya 7 ku fika hi awara ya 9 ni majambu Munghana Lonene FM Makombandlela 0860 002 543 a ringeteni ku ri na un'wana inhlekani aye minjhani epfukile minjhani sesi ipfukile a khensa ni kombela ku vulavula nyana hi timhaka ta mayelana na leswa swa buti swi nga humelela na sweswi ya wa swi kota a hi ngo sweswi le ngandzana na buti van'wanya a hi ngo ni na khwiri ra 1 month a ni le ku swi tiveni ku ni na khwiri ra 1 month mina buti leyi ni nga na khwiri ra 1 month ni hambana na yena ivi ni ya kuma un'wanyana futhi ene ku ri ku ve ni na khwiri a ni le ku swi tiveni ni kuma munhu loyi a nga dyondzeka a nga tlhariha ni va na nyimba ni va ni tlela na yena ivi ni kuma ku ni na khwiri ku ri ku ve ni ntshikeleni ni ri na khwiri ni nga swi tivi ene hikuva yena a tlharihini a tiva a dyondzekile
loko na kuma n'wana a endla timhaka ta DNA swo swi vanga ku vavanuna va tlanga rena a yi tshembekani hi mhaka swi nga sunguleni na sunguleni ku va ni nga swi ku mina khwiri ra 1 month kambe n'wina mara na n'wina swi vula ku mi va mi ke vutihlamuleri ke ni vula ku mi va mi nga ri vangi na vutihlamuleri hi ku loko mi ri na vutihlamuleri mi khupukela njhani mi nga se swi vona ku mi basini kumbe mi basangi lomu mi yaka kona a ku na nkarhi wun'wanyana hina swi hi tekela na majani ku va munhu a ya tliliniki a ya tichekisa ku i le ka xiyimo xa njhani no ni vula ku swona ni vula ku loko se mi ze mi ya fika mi tinghena ka timhaka ta swa masangu mi nga sirhelelekangi mi ku ndla ku mi ta ze mi va na n'wana ku ve a mi ri na a mi bihe mirini swi vula ku a mi ndlangi vutihlamuleri bya ku ni nga se hlangana na wun'wana sungulani ni ti kambela mara a ku zi ku ri mhaka ngopfu na swona ko va ku hani vele ko va mhaka ya ku a mi tlharihangi ni va va hi tlharihangi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a ni swi tivi ku n'wina va masiku lama mi swi endlisa ku hina hi tiva ku i heta tin'hweti timbirhi tinharhu mune i nga se za se n'wina n'hweti yo sungula se a mi tirhandi ma a hi amukeli n'wani loyi ni hlekani mani ka botete mpfukini se swa mina hi pfukini n'wina minjhani hi pfukile mvulavula na Manchila ka n'wamatatana botete ni mi yingiserini a ni hina ha vula ku mavito hina hi tirhi hi wona mi fanele mi tirha wona botete i ntiyiso leswi swi vuriwaka u na mi tikata ku hina vavasati ntiyiso hi hava ende hina vavasati a ni twisisi hi swigevenga mo ni swi vekisa sweswo hi swigevenga swa ku tlula na mpimo sweswiwani va papa vo tala n'wini va vuya la kaya van'wani a va nge vuyi a ngo kanga swi lavi ku vuya i xiyimo va papa vo tala va biwa hi leswo hi teke ti-right a ni swi tiyisi ku hi ti endle njhani ni twe xivulavuri xin'wanyana xi ku ri na a xi ri na n'hweti ivi xi nga swi tivi ku xona i muyimani a hi ntiyisi sweswo munhu bothete loko o za a va muyimani hi mavhiki mambirhi ntsena ku na ti-sign leti xikwembu xi nga ti endla ku se ti ku byela ku wena a wa ha ri kahle mi le ku ni twiseni hayi ku mi twisisa swi tshikeni a ni mi twisisi kambe ku mi twa ni le ku mi twe yini se a ni ta ku seketela rero ro leswiya mi nga nhlokomhaka liya mi nga hi vula muku vavasati i ntiyiso vavasati a hi tshembekangi swi vanga hi yini na ku mi nga ku vavasati mo van'wani vavasati hikuva a ni van'wani va tshembekini ma swi vona mo van'wani vavasati kambe xivutiso hi ku hi fika njhani ka ku mi ni languta la mahlweni la mi ku papa Joni mi kha mi swi tiva le mbilwini ya n'wina mi tlhe mi khuluphala mani ku komba ku mbilu ya n'wi yi tshamisekile ko va vugevenga byi nga kona na ku pfumala ntiyiso ni ngo swi vekisa sweswo ni mi twini mani inkomo ikhanseli 0860 002543 nangona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hlekani mani ayini njhani botete se swa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile akhensa i loni le la ta ulomu yalo ayeni mi yingiserini botete vavasati hi titsotsi mi nga ku hina vavasati phela mi katsana lava nga ri ku titsotsi a ku na nsati langa ku hava nsati langa ri ku tsotsi ni mi byela n'wini loko sweswiwani ni heta hlangana na n'wanuna ni na swi twa ku ri khomini and handleni ka sweswo a n'hwetini ni ya masikwini a masikwini a n'hwetini loko ni nga yi masikwini na tivutisa ku why ni nga yangi masikwini swi lava nkarhi wolowo ri khomini swa endleka ku ri na swin'wana swi nga hlwerisa a ku na leswi nga hlwerisa hayi loko i ze nga yi masikwini i kheri na n'wanuna swi lava ku ri khomini se hina leswiya swo i swi twa ku sweswi wa ri khomini boti luya hi ku a nga na mali i hindzela ndleleni i kuma ku se a ku gangisa ku i na mali hinkwayo i vhe ku wena me se na khwiri i khista khwiri a hi ra wena ra loyi nga n'wi se ya ndzhaku ma swi vo hayi titsotsi ngopfu ene hi ta fika sweswi ri titsotsi se hi swo swi nga ta mi dlayisa musi a swi ta hi dlayisi ku vona nin'wana se i feni a hi khi hi ya khisimusini vutsotsi u to fa ni vula ku vutsotsi lebyi byi tisa yini i ncini xi ndlaku vavasati hi ku veri loko kuma n'wansati kumbe ku rhula nthyaureka botpet ku rhandza mali hi yo hi hluphaku hina vavasati
yo yi hluphaka boti lava ngivona isaseke njani ivekile na ti-gold lava tinini boti se swi lava swi kumele munhu kasi boti leyi ta swi vona ku lani kume tsotsi ya n'wansati yo lava mali hini hi lango mali mhana ta mi hembela ene swa ha to hi dlayisa loko hi nga tshiki ma swi vona ni mi twile leswaku vavasati va rhandza ngopfu ni tshemba ku va lava masiku lama va rhandza ngopfu mawayawaya hi ku ya hi sisi lava ve le Tauluni vamhana va nga yi tivi mali hini hi tiva ngo mali ma swi vona no ni mi arezi hlayisekani bukete no inkomo ni khensile sesi wa mina la Taulumi la na ku vona la Taulumi la ku nga na xintshabyanyana ya ra matlhela eka Ramuduma un'wana mi ngiseri loyi nhleka njhani sesi wa mina hi pfukile minjhani n'we hi pfukile mi vulavula na Lerato la ni fona mayelana na nhlokomhaka leyi ya wansati loyi a nga dlayiwa hi wanuna hi ta tlhakusa video se a na ku vula ku ri a swi tshamisekanga buti loyi hamba hlamuselini ku sesi lava va va dlayele yini a swi tshamisekanga se lexin'wana lexi ni lava ku xi vula i ku hina vavasati hi ta vulavulela vavasati hi ku angarhela ku ri hi fanele hi va na ntiyiso ku va na ntiyiso nkarhi wun'wana swa pfuna hi ku sweswiwani sesi lavaya va ye va ya koka buti lavaya hi mavunwa va ku va vuyelana na vona kasi a vo nga va lava kumbe a vo nga va rhandza ma swi vona se swi nga leswi buti laha se na vona va hetelela va kokeka va vula ku va invest no invest ka relationship ene ku investa ka relationship hi xitalo a hi mali na ti-emotions na nkarhi ma swi vona so buti lavaya nkarhi wa vona wu ve wasted hi timhaka ta munhu wa xisati lava va tibyela ku se ha rhandzana se hi ta tshamisana se wena mundzuku ivi wa jika wa swi vona ku swi va swi nga tshamisekanga se loko munhu se u titwa ku mina loko ni vuya a ni vuyeli swa kahle va na ntiyiso for wena as munhu ku icon laha kahle mina a no nghena hikuva ni swi lava ni nghena hikuva ni ri selfish na ku va ni ri greedy hi ku buti lowa vula ku a se a move on se swi lava va vuya va ku va kombela va lunghisa swilo se a ni lava ku vula ntsena ku tanihi vanhu va xisati hi nga wastelaneni nkarhi na hina hi nga westi nkarhi wa vana van'wana ku ve hi fike njhani la sesi wa mina ka ku vanhu va ze va fika lava va ku ku tirhisa rito ra n'wina va va greedy lera ra ku va nga chavi ku kutani hetela nkarhi va kha va swi tiva ku a veleka swona nkarhi wun'wana suka ka ku veni ku loko a nge humeleli mina ni nga ri kona loko mina ni nga ri na yena un'wana a nge vi na yena ma swi vona ene loko se a suka vona ku hala ka tlhelo rin'wanyana ku hepu u tshamisekile u tibyela ku na yena loko a tlhelela leyi u ta ya va hepu a tlhela tshamiseka a rivala lexi nga va hambanisa ku sunguleni a ni va ve va hambana ro sungula so loko mi ta tlhelela swi nga endleki lexiya xi nga mi hambanisa loko ku ri hi ka mi xi lunghisanga xi ta tlhe xi vuya futhi xi va problem ka relationship ene nkulukumba luwe loko a nga postangi video ya hlamusela hambileswi ku nga hlamusela tlhelo ra yena ntsena kumbexani wo hemba kambe loko a nga ndangi video a hi to swi languta tanihi xin'wana xa ti-statistics xa madzolonga ku ya hi rimbewu hi nga swi tivi vundzeni bya koho ku ya hi tlhelo ra n'wanuna i ntiyiso helelawo loko sweswiwani sayiti ra xitori i sayiti rin'we ma swona mara ni swa ku na vona sesi lavaya va na family ya vona loko ri hi ku relationship leyi a yi ri abusive a va ta vula ku relationship leyi kahlekahle a yi na yi ri abusive and a yi na yi ri toxic na South Africa yi na problem ya ku ti-relationship to tala leti hi nga ka tona toxic and ti abusive ni metwel sis maswitwa se va nghene gerini hayi swa luvawele nkonko hina hi le ka swona hina vele gerini se va vulavula swo leswi hi lavaka ku hi lemukisana swona swa luvawele nkonko ni tirhi hi rhurhela executive mayor hi lava vakwana se hi ta bula na vona sweswi hi ntlhanu timinete ku bile awara yan'we ku fika awara ya mbirhi executive mayor wa Mopani hi na vona la khansela Pule Shai hi ta va hi kha hi bula na vona va hi byela ku timhaka ta mati ti nga ntlhontlho a Mopani va le ku fikeni kwihi va le ku tiololoxeni njhani tlhandla kambirhi ka timasipala leti hinkwato ongeti leyi rhangaka mahlweni ku hlupheka hi mati i ya Giyani va ri yini hi ta twa hi vona loko va tshamela sweswiwani 10 minute ku bile awara ya 13 kambe wun'wana muyingiseri hi loyi i nhlekani mani ni kombela ku timanyana radio lana u pakanyana please u kene onge second
inkosi pakani mi tima radio yan'we mi kota ku vulavula kahle sesi wa mina na khensa ku mi ni yingisela mi ri kwala movheni ya n'wina ya manyunyu manani hi ku loko a ku nga ri ya manyunyu ale to tuwari i pfukile minjhani sesi wa mina e pfukile mo ni khomela xeme swa ku ni fone na ke ni lava ku paka no inkosi sesi ni lava ku nghena ka nhlokomhaka ya vito ndi Xikalaviti a ni ali Butheti na vavasati hi titsotsi swinene ngopfu van'wana vavasati kahlekahle ni ta yi veka hi ndlela yeleyo ya mara ni zama ku la ku hlamula xivulavulo xin'wanyana lexi ngopfu loko u ze u tikuma u nga yimanga kahle hi vhiki ntsena u va u swi vona wa tshama nambi hi 3 months u tlhe u nghena masikwini u kha u yimile u ri na khwiri mara na u nga swi tivi swa ku u na khwiri ni vulavula na vumbhoni bya swona swi endlekile leswo kambe leswo Butheti so a hi tshikeni ku jajani van'wanyana u kuma ku ri yes i xikongomelo xo karhi mara van'wanyana i suka a nga swi tivi ko chayi swa ku fana ni swesweleswo mina ni ta na maki maku a ni ngo swi endla na munhu un'wanyani va wa ka mina wa le ndlwini mari swa endleka wena u tikuma u yimile mara na u nga swi tivi va ze va u ka mina kahle wa nga ka a wu kahle ni tlhela vona nkani ka ni kahle ma swi twisisi se kha ni lava ku hlamulanyana kokwalano ntsena swa ku a hinkwavo vavasati lava nga na vutsotsi na hinkwavo lava yimaka va tikuma va yimile va nga yimanga and then u kuma ku ri va swi tiva swa ku va na khwiri va la ku khomisa munhu lo karhi ma swi twisisi sesi wa mina ni mi twa kahle kwalaha kambe mina ni vula leswi ma ni twa lexi xi ni vilerisaka hi sesi luya lo a nga sungula a vula leswi i hi lexiwa n'wina mi le ka n'wanuna A vuxaka bya n'wina na n'wanuna A byi hela se mi lava ku ya mahlweni na vuxaka na n'wanuna B a mi sunguli mi ti kamba ku mi le ka xiyimo xa njhani hambi mi nga kambeli swona swa ku tika kumbe ku biya mirini mi kamba na mavabyi na yini mi nga se ya hlangana na loyi mi nga ta loko mi tshika mi hlanganini mi hetela mi tikuma se a swi koteki sweswo sesi wa mina i swa nkoka swinene ngopfu Butheti loko ku ri ku u tikuma u huma ka relationship yin'wanyana futhi loko ku ri mina ni nga vula swa ku loko no huma ka relationship yin'wanyana a ni nge pfuki mundzuku ni tikuma ni ri na wun'wanyani ku le ka ve ni tshama hansi ni ti nuhwa makele ni vona swa ku kahle i mani loyi a nga na mistake na loko ku ri timhaka ta ku namuntlha ni huma ka Phetty mundzuku ni ya ka Abele mundlwani ni ya ka Mr Nyati sweswo ku a ni tikhomangi kahle loko ri munhu loyi u nga wasati ku le ku va na xindzhuti ku le ko veni u ve munhu loyi swi tivaka swa ku no man kun'wana na kun'wana la ni yakaka ku le ka ni ti vona swa ku ni le ka xiyimo xa right na hayi ku veni u ta famba u nghena kun'wana na kun'wana hi xikongomelo xo enga vanhu lava endleka swilo leswo Butheti va suka va ri na enga yo karhi a suka a nga la ku amukela leswaku ku le ka ni qhuveka na vutomi mara ku ri ku va ri na enga yo karhi wa swi twisisa Butheti yona mhaka swo suka ka swi hetelela munhu a tikuma a nghene ka relationship a suka ka le namuntlha a nghena ka le i na enga yo karhi ni ku ve ni sorry ni ta tirhisa rito rin'wanyana ni ku ve ni un'wana a suka a nga koti ku tiyimela i suka ti tshege hi munhu and a swi laveki loko ri wansati we munhu lowu tikumaka u tshege hi munhu ku le ka loko ri wansati hi funda ku tiyimela hi yona mhaka ni vavanuna lava loko va hi kuma va hi hlukumeze hi mhaka ku hi suka hi ya ka vona hi xikongomelo xo karhi lava benefit ka vona mara a hi tlheleleni ka leya va ri ba wa n'wana i tiva hi mhani se loko ri ba wa n'wana i tiva hi mhani n'wina mi ku i nga heta 3 months i nga se swi twa ku se yi tirha loko swi to yini ku ba wa n'wana i tiva hi mhani hi ku mhani tshembile loko se swi lava va ku hi siku ro sungula wa swi twa ku laya maybe ni nga swi veka hileswaku maybe swi ya hi munhu wa ku famba ni vulavula leswi swi nga ni humelela ni ri ntswejani n'wana wa mina a ri na 3 months ni tikuma ni ri na khwiri ni tshame nkarhi wa ku leha ni nga swi tivi swa ku ni na khwiri Butheti ni ze ni byela hi nuna wa mina swa ku kahle a wu le ka xiyimo xa kahle ni kume ni right ni vulavula hi swona leswi ni swi tivaka ni nga na vumbhoni bya swona masivisa Butheti ene na n'wina vhela a mi londza xihoxo phela loko munhu veri loko munhu a ku tswala o hisa o viriviri lera ra ku kwala na kwala mi vhe mi swi kulile sweswi swi endlekile xihoxo swi kuleze sesi wa mina ni khensile Butheti bye mi chayela khwatsi sesi wa mina
khensile ba Eko. Ay 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 ay. Hai. Karhi mani wo yi vona kambe ku na un'wana hi loyi ihleka a ka ha ri na munhu la 0860002543 sa leti minete nharhu hi nga n'wi kuma un'we hi twa ku miri yini n'we swa phinda lesiya hi nga tshama hi vulavula hi swona matsundzuka siku lero hi vulavule hi timhaka ta ku hi tshame hi vulavula hi timhaka ta ni ta mi byela loko na heta ku vulavula na lava nihlekani minjhani botshet sesi wa mina hi pfukile minjhani ai pfukile ka vona ngoko wa Brazil hallo kuma na un'wana tindani ve le ku wina va nge vulavuriwa nghena ka xiyanimoya na va kha va ti yingisela va tlhe va hi byela swa va Brazil nongonoko lowa hi wu telangi swona sweswo sesi Rose ni kombe mi va lavela nongonoko wo wa nghena va rungula nga ri va hina hi swi teka ku vanhu va rungula va ha ri kona va kona mani a hi amukeleni loyi nhlekani minjhani botshet sesi wa mina hi pfukile minjhani hi pfukile a khensa mina la ku tivisa vamanana ku ri hi fanele hanya njhani ku hambana swi koho emisaveni a ni ri ya loko mi hambanile u nga tsutsumeli ku ya kuma un'wana ti nyike nkarhi wa ku wisa u wisisa moya wa wena tin'hweti hambi ko va lembe munhu wa swi kota ku ti controla miri wa yena u ta n'wi kuma munhu wa ntiyiso loyi i nga ta fambisana na yi kahle hayi ku hambana na munhu namuntlha vhiki loko ri hela u kumi un'wanyana mi qhuveka a wu swi tivi swa ku u munhu wa njhani we u munhu wa njhani a nga ene i kuma un'wana vhiki loko ri hela mi qhuveka mi tlhe mi nghena ka timhaka ta swa masangu no tisirhelela mi nga tisirhelela hileswaku a mi na mhaka na nchumu wa ku ti hanyeleni ene loko u kuma munhu ti nyike nkarhi wa ku mi vulavula mi tivana i n'wi byela ku mi ni hanyisa xiswo mi tirhisana xiswo mi nga suka twa mi ku ma rhandzana mu be mi nghena timhakeni a mi tivanani ene a mi bandi na buruku a hi tivanani hi fanele hi tisirhelela ene hayi ku hlangana namuntlha vhiki loko ri hela hawa hi sweswo leswiya ti yingisele ku hela tin'hwetinyana u ta swi tiva ku sweswo i fambisana na vamani loko u tshuka u ve munhu wa ku va u biya mirini u ta swi tiva ku u biyise hi mani ene u nga patseli vavanuna vambirhi hi ku loko swi ya ku humelela kwala i ta langutisa ku hi wini loyi xikhwama xa yena xi nga boxangiki i rhwexa yena swo ka swi nga ri swa yena inkomu mani ni mi khensile ni khense ngopfu nkarhi wa n'wina inkomu sure ahe rivilo rivilo hayi mbatiwe i leswaku ni le ku hleketeni i kombela nomboro namuntlha mundzuku munhu se i le ku vhakeleni hayi va ka yini mi le ku hanyeni vutomi bya njhani mara a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we ne loko se ni vuya ka mahungu yo walawo ni rhurhela executive mayor hi bula na vona ku fika kwale ka awara ya mbirhi sweswi awara ya n'we henhla ka nhloko mahungu ya misava ya landzela hi ndlela leyi tinqambi se ti lulamile na wena ti lulamiseni ku lo sala ntsena masiku manharhu ku hi ya eka SMA 19 tinqambi se ti lulamile na wena ti lulamiseni ku lo sala ntsena masiku manharhu ku hi ya eka SMA 19 la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yi tsumingisela Munghana Lonene FM sweswi ni nga ku byela ku a hi sukeli mhaka hi ku tisela vativi ku va vo va yi salaku ndzhaku sweswi ni nga ku byela ku hi ta va hi kha hi bula na executive mayor wa Mopani hi na vona kwala hi la ku bula na vona hi twa ku va ri nongonoko wa vo wa timhaka ta mati wu famba njhani a Mopani ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timasipala tetiya ta ntlhanu ti welaku ehansi ka masipala wa Mopani mina loko ni hetelela ku vulavula na vona hi vulavula a hi ri ka swa Salga se va ku hayi nga ni katsi ka swilo swa timasipala sweswi hi le ka Salga la swa timasipala hi ta vulavula hi siku ro koho se siku ra koho ri fikile namuntlha hi ndlela yaleyo mani nga heti nkarhi hi va amukela hi kota ku va hi bula na vona executive mayor nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene i nhlekani lowunene ekhalanga ka wena vayingiseri va Afrika wa vulavula hi fikile la siku leriwani khale hi ri languterile xikwembu xi hi katekisile swi vula ku Christmas leri kahle leri hi fikile i nkarhi luwa mingeteri swi kahle ku hi kota ku tiva tanihi vaaki va Mopani ku
timhaka ta mphakelo wa mati project leya yi famba njhani xiyimo xi njhani ku fika sweswi na ku humisa ku yini amahlweni kumbexani ni nga mi nyika timinete to sungula mi nyika xifaniso xa ku tanihi mupani mi vona yini loko swi ta ka timhaka ta ti-project leti fambelanaka na mphakelo wa mati amupani. Nta rhandza ku sungula ni nyika context ene loko no spenda nkarhi ni tirha mhaka ya mphakelo wa mati a Giyani vayingiseri va nga ni soli because ku ya i multidimensional poverty index ka timasipala ta mehe ta hi 5 masipala wa ku va very poor eGiyani and therefore ku va ni vona a focused intervention at that level. And loko na ha ri kwalomo mo ni kombisa ku ri district ya hina it's a drought stricken district yi omini literally ya ku na mati. Number 2 eku mi ta languta loko president va endla intervention particularly on Giyani after history yo kala yi nga ri kahle yi ve na breakthrough loko se va kuma permission ya ku release mati from Nondweni a Vhembe. Now swi na nkoka ku ri munhu a hlamusela ku ri mati lama process flow ya ko hi njhani ku ri yi kota ku locate lava akatiko va naka kona ku ri hi swi leswi nga va ka ti-barriers ta ku ri vanhu va nga kumi mati. Loko hi thumbe mati le Nandoni ma famba hi bulk line 49 kilometers and then yi fika laha ka Xikokwani ma fika ma chela ka Mugero. Loko ma chela ka Mugero mati lawa ya ma famba ma nghena ka Nsami Dam. Laha ni kombela ku kombisa ku ri it's only 17 megaliters per day lama o maka Nandoni ma famba ka pipeline ku nghena ka Mugero and then the remaining 14-16 hi laha ma kumaka ku huma ka Nsami Dam. Loko no vulavula na n'wina so a ku na mati le Nsami Dam se yi dependa hi mati ma ku huma Nandoni le Mugero. Loko vo pfala leyi ta na problem a Giyani. Loko ma fika la Nsami la hina purification plant ya hina leyi hi siku rin'we yi kota ku produce 30 megaliters per day. Now it's a very important infrastructure for people of Giyani. Loko ho tsandzeka ku produce na ku purify mati at that level swi vula ku ri the whole community ya Giyani a yi kumi nchumu. Now that plant ya le Nsami yi herini completely a yi ri na problem na yo. Of course un'wana tshama nghena ku loko va yi layita yi dzingini ka miri hinkwawo. No, in fact the problem that was there in 2014 it tshama yi hand over i hleketa ku ri yi herini va ta president va ta yi pfula at that time 2 months she collapse. Now sweswi yi endle investigation yi le ku laveni mali ka vanhu lava va yi tirheke and we are succeeding. But currently hi ake yi vuntshwa yi herini. Okay. Now that plant yi kota ku connecta around 9-10 bulk lines ti tirwa hi Lepelle na Construction North. The bulk line leti ti teka mati hi xitalo ti nghena va Ninginisi va Muyeshe va nghena va Homu wa Khuwani nghena va Ngove hi letiya nghena va Maswanganyi ti hangalaka na Giyani la hinkwayo. Yeah, but for now it's only pipeline B leyi naka na mati. Se hi connecta the pipeline tin'wanyani ku tirha Lepelle na Construction North ku connecta tin'wanyani ku tiva na mati tisa ka community tin'wanyani. Now this is where we come in as Mopani. Hina tanihi Water Service Authority hi endla reticulation swi ri ifika yi thuma ka bulk line liya ya ku va na mati se yi nghenisa swiphayiphana amutini vanhu va kota ku kuma mati. Now swi vula leswaku swi nga koteka hi heta ntirho wa ku chela swiphayiphana mara bulk yi nga ri na mati and then community yo karhi va twa loko hi ku hi hetini project liya mara va ku mati makwini. Therefore i boheka ku aligna mitirho ya hina na Lepelle na Construction North ku ri bulk line yi hela na hina yi kota ku nyika vanhu mati i nkarhi wo karhi. Se swi vula ku swi hlamusela leswi van'wana va yingisera va nghena va ku swi ta njhani Mopani yi ndla ti-reticulation ku nga vonaki bulk line kasi mhaka ku bulk line yi ta na Lepelle na Northern Construction.
ene abahembi va vulavula ntiyiso because na loko hina wo heta bulk line yi nga si hela ku nge vi na mati that's why na sweswi loko mi ta ni twa loko ni vulavula i communities mi ta kuma kun'wana ni ku hetini mara yi yimele ku thoma hi fanele ku ri yi testa and bulk line leyi a yi na mati yi nge test hi fanele ku tirhisa mati ma borehole and mati ma borehole a ma na pressure yo fana na mati loko ma ka plant because va na pressure so nge endleka mati ma borehole ma nga crackis na pipe and then later on loko se mi ya tirhisa ma bulk line loko mi ma chela pipe yi buluka but va nga kumi mati but what is key sweswi i ku hi ve na lucky ya ku president va yi nyika phase 1 phase 1 ya ku va na 24 villages where we appointed around 38 contractors lava tirheke now mi ta tsundzuka loko mi tirha ntirho n'wana mi heta ka ha ri nkarhi un'wanyana wa hlwela un'wanyana mi ta challenges to tala in the communities and loko mi twana na community mi fika mi ku hi ta heta hi nkarhi lowu mi vona ku ri mi nge heti mi boheka ku tlhela ka community mi va explainela and that's part of the reason why mi ni vona ni ri laha I must explain to the community ku ri sweswi ku na ti-communities tin'wanyani ta ku ringana 11 ta makuma mati a yi na problem mi nga mi yi vonini na deputy president vatini ya n'wakhuwani i jikajikini kun'wanyani yi pfula mati at that time a ku ri 9 sweswi hi na 11 hi Friday va orders va ri hi hetile ka orders i Khakhala yes ndale hi Friday ni ya pfula mati because pipeline leya yi na mati le ndzeni now kuna communities tin'wanyani loko yi vulavula so ntirho wa hela mara a ku siva na mati because bulk line ya lepelle a yi si hela mara hina yi endle commitment ka voho in fact ni kombela ku hlamusela vayingiseri leswaku I even went to parliament ni nghena ka portfolio committee ni nghena ka NCOP ni va na ti-meeting na vanhu visitor and everyone i committana ka president ku ri na ka deputy president ku ri by December yi ta va yi hetini ntirho lowu December leyi ai hi yo yaleyo so ni assesse ntirho wa mina performance ya mina le ka masipala swi vona ku ri hi nge heti yi khomini kwalaho la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mi yisira Munghana Lonene FM loko wa ku pfulela xiyanimoya ina executive mayor wa Mopani yeba okay executive mayor wa Mopani Councillor Pule Shayibo hi bulaka na vona nhlekani lowu va ka va hi nyika xifaniso va twile va kombisa timhaka ta ku masipala lowu nge le ku tikeriweni ngopfu hi mhaka mi va vona va twa va kha va tshikelela ngopfu timhaka ta le Giyani hi wo nge le ku tikomba ku ri hansi ka ntshikelelo swinene se loko va kha va vulavula sweswi ve ri a va ku hi n'hweti leyi va ta va hetini executive mayor mi te n'hweti leyi a mi fanele mi hetile lomu a mi famba koho se miri mi nge heti ku endleke hi ti 31 ta December a ni fanele ni ku reticulation leswi swa ku veka maphayiphana la mitini na ku simeka ti-steel tanks whether ku na mati a ku na mati a fanele ni hetini sweswo and then hi tirha bulk line ya lepelle ku ri hi phusha ku ri ku va na mati now ku na 12 communities la i bohekaka ku shifta ti-timeline ta hina ku ri a yi langutele ku ri ta va yi hete hi ti 31 ta December mara hi mhaka ya these reasons a yi swi koti ku heta i ta heta hi nkarhi lowu that's why ni lava ku ya va thupile principle loko endle commitment ka vaakatiko loko swilo swi cinca u boheka ku tlhelela wa fika wa hlamusela ku ri xiyimo xi mukhuva wun'wanyana mara plan ya yena leyintshwa hi leyi ya ku make sure ku ri a heta ni nga mi nyika example on this 12 villages i ti-village to fana na loko mo ya homu 14 A na B va ma kuma mati mara because ku na additional ma vona loko fika community mi chela mati va sungula ku nwa mara ku ri na new extension va sungula ku lwa hi vovinyi ku ri why lava va nwa hina yi nga makumu se i boheka ku kumbela DWS ku ri ku na miti yo ringana 200 hi leyintshwa
yi nge va jump now once va pfumela swi vula ku ri fanele ku ri extenda nkarhi oh yeah because laya hi na 23 kilometers fanele ku ri yi cela yi sungula ku chela ti-pipe la makaya mara ni vulavula ni ri kwala already ntirho lowa u advanced stage wa kontraka u endle a revised acceleration plan hi ti 31 ta January ta va 18 in fact there are 4 contractors lava va shifteke from sweswi ku ri yeta in these communities hi ti 31 ta January homu 14A na B na Mahlati amahlati hi fanele ku ri hi chela steel tank kube na delay ya ku chela steel tank nwa kontraka nga kumi material swilo leswi hinkwaswo i boyeka ku shifta a muyeshe that contract even na ti problem ta work stoppages a vona loko ku ri na ti SMME na nwa kontraka ata capacity na nkarhi wun'wanyana yi sungula ku va mkhwa n'wanyana va sungula ku lwa disagreement payment va stopa ntirho for a longer time na swilo leswi swi endla ku ri hi sungula ku revise and then skhunyani i maka pressure testing i hetini kahle but then u lava mati mo tala ku pressure and pipe leya ya ka le a yi na mati that's why yi ku hleketa ku ri by the 31st January yi nga va se yi ri na mati mo tala yi endla pressure testing va ta kuma mati these are the first 4 i va pakeke for January okay mara kuna community yin'wanyana ya I think i Xikukwana Xikukwana i ve na challenge ya ku laveka ndhawu ya ku veka steel tank yeah ma vona ndhawu mi vulavurisa vanhu lava visita va ku hi nga veka laha ni wa ku ya design ta yena vesa ni nga mi nyika laya that thing yi endla ti delays but also ku va na additional work where we needed to cover also the extension ya ti communities mara bo it 14 January this one is the easiest we will be done so vula ku kalia anilia ya 4 it 31 lava ka Xikukwana it 14 before this ones will be before okay but then kuna the other 8 va isa hi 28 February ni vulavula tindhawu to fana na Makosha va Thomo va Gaola va Bode va Ngovesi Risinga yi na 2 sections B and C where we should also cover them na Makosha yi na 2 sections where we should be able to cover them but then the reasons some of them are different from the other ones. I can give you a simple example i Thomo khale yi na reticulation before leswi ta leswi that reticulation ina ti illegal condition to tala swinene so i boyeke ku revitalize that reticulation ya the unauthorized from the existing one now ntirho lowa a yi matlangwana u boyeka ku ri community yi tirha na n'wina because loko u ta la a va kumi mati laya loko u ta la a va kumi mati I know steel tank loko yi ya na deputy minister i kote ku xi endla lexiya challenge ya yina ku va ya le ntsena mara hi believe ku ri swi ta hi teka nkarhinyana that's why yi pime nkarhinyana wo leyanyana ku ri va ma ti 28 February yi ta va yi hetini va Gaola i finally an vulavula yo ya ti disagreement SMM is contractor hi hakeli anna mali ngopana so ya hakela emfo yi ku hakereni those delays and then ku va na the protest actions vanhu va sungula ku stopa project other than that it's only pressure testing mara leyi ni lavaka ku yi vika ka vaakatiko va Giyani i ku a yi khomitini ka n'wina vaakatiko ku ri by December yi ta va yi hetini ku nghene swilo leswi vulaka hi swona hi boheka ku shifta timelines so swi tiveni tani a responsible government yi nge tshami ni ya tlela ka maxiximale ntonge ni tlele kahle nhleketa wa mina ka rin'wana ya ku ri ni nga ni hembele vaakatiko va le Giyani and a hi swona swa ku ri mfumo wo hembela vaakatiko so that is the situation where we are at this level eKhalanga particularly at Giyani se loko ha ri ka leyo ya misungulo yi ku kombisa timhaka ta ku nsami ka ha ri mati mati le ku fambeni kusuka a Nandoni ku fika a Giyani lexi a ni lava ku vutisa xona i ku mi yini ke ka miganga leyi hinkwayo hi mhaka ya mati vukona bya wona na loko mi kha mi heta ti-project leti damu ri raha mati a vona tolo because we are a responsible government
hi boheke ku vita masipala wa le Giyani hi vitana makhanselara hi va explainela situation particularly December loko o languta a ku na mpfula leyi neke le ka hina ni suke phalavora namuntlha a ku hisa ngopfu loko ni fika la Polokwane ungeti ku ngcono nyana. Now we had to meet councillors eba explainela including the plan ta ina ta December. Loko mo tsundzuka kahle every December a Giyani kuna ku hetiwa 7 days section A, B in the township ku nga ri na mati i ringeta ku cover that thing. Kremetar there were problems, we have solved a lot of those. Now we are trying to bring the alternatives kore ka tindhawu to fana loko mpfula yo kala nga ni between now this is my biggest prayer kore a ku ni mpfula between namuntlha na mati 23 24 ta December kore yi kota ku va yi ri na mati mo tala laha Nsami kota ku mahangalasa ka community. Loko mo kala ma nga ri kona swi vula ku ri i tlhelela ka what we normally do best. The water tankers in the townships mara as I speak the boreholes ta hina ti vatirhi va hina va satellite ya le Giyani va le ku ti lunghiseni ku ri at least ku va na alternative ya ku ri vanhu va kota ku kuma mati. So he ready for December at that level. The only thing is with the manner in which jamboresa ka swona ri endla ku ri seepage yi endla yi luza mati mo tala a Nsami ma ya hansi. A ni lavi ku vulavula hi Middle Letaba mbilu ya me ya vava because ri le ka 0.7 literal a ku na mati vanhu va le Noblehoek Babangu loko mi karhi mi ya la henhlala but depend on the boreholes na water tankers and that's what we are trying except ku ri the work leyi minister va u endla ungeti u sungula ku va na mbuyelo nyana and once va kota ku funda the investigation they did swi nga kota ku ri va considera maka ya ku aka the reservoirs upstream laya the 3 rivers ti kota ka ku hlangana because badi ya Middle Letaba iko number wa Brambokis Middle Letaba na longwana wa vunharhu u fanele ku ri u endla damu la ku na kana confluence milambo yi hlanganaka kona se le yendle damu ala atlele mati ma famba ile tlhelo i problem ya lava a va ri kona nkarhi lowu hina yi fanele ku ri yi solva sweswi and hina tiplan loko yi tirha na department ya hina ya water and sanitation ku solva those kind but in the meantime hina because wa Water Service Authority hina vutihlamuleri vya ku nyika vanhu mati every day. That's where you see us relying on water tankers na ti borehole leti na tona. Lava ku vitana vayingiseri va ta vutisa swivutiso vo hi voxe ndzi mi ka mihlaya yin'wana miganga ngopfu ka township mikombo timhaka ta va ti A na vakirametati vhiki ri nga hela leri ni kume complaint ya ti E va kombisa timhaka ta ku na miganga yin'wana va ma vona mati ma koho kambe ku na min'wana miganga se vana ka va le ka n'hweti ya vunharhu sweswi a va se tshama va vona mati se ku pfa ku vana ku hayi swa va Mopani hey swa va Greater Giyani kahle ni byeleni ku ka ndhawu yo fana na liya va nga ri ku na mati i swa ma i swa mfumo i swa mehe loko ni tshamelaniwa i swa mani Thandi tanihi mera wa local i swa Premier Ramathuba i swa President Ramaphosa but hina we are closest sphere kusuna vanhu swi fanele ku ri swi ba hina direct. Now ku olovisa mitirho ya hina na local municipality hi sayina lexi va ri ku i service level agreement hi va nyika dorobo na township ku ri loko va na ku buluka ka pipe endlani repairs and maintenance mara loko ku ya makaya se hina na nkarhi wun'wanyana va tikeriwa a township loko va ri local because swi ya hi capacity mi kuma va nga ri na vatirhi vo tala va swi kota ku swi elevator na yina yi kota ku nghena so a yi yimeli leswa swa ku ri ku ya hi SLA ya hina hi te hi n'wina vanhu va lava mati vanhu va lava ku swi tiva swa ku ri misana SLA va vona mfumo ku ri mfumo and therefore na hina a yi fanele ku tlangela ka narrative ya ku ri ku na Giyani ku na Mopani ku na Phalaborwa ku na vanhu va tiva mfumo and once ku ri mfumo u fanele ku make sure ku ri wa responda ka ti issues. Now 3 months aba ta van khomini I don't know why ni nga phikanga ku ri 3 months hinkwavo vanhu va nga kumi mati because I suspect the reason ba ku ba hlwela teke nkarhi it could be some intervention after some few days intervention. I don't think there is an area where you can have the whole 3 months without water. That is a human rights violation.
nhleketa ku ri at E as we speak ku na ti-intervention they may not be enough. It's something which nta sungula ku hi teka ni yisa mahlweni. Shuluwa senior manager responsible for water u ni yingiserile for sure because intro wa yena ku ri loko se ni vulavula laniwa problem yi humelela a ku hey va vulavule kun'wanyana a yi tsutsumeni for sure is releasing a team ya tsutsuma ya ti E ta kuma hi report na n'we mikwala loko mi report va mi byela ku ri ku humelela yini and then yi teka yisa mahlweni. Sweswi mi nge vele ku yingiseleni ndhawu ya kona ve ri le voningani muganga luwa voningani ve ri voningani wa mati se ku na tin'hweti tinharhu xi bele tindleveni se ni tshemba ku swi ta va swi tshamisekile bele tindleveni. kumbexani ni ta mi nyika nkarhi mi hetisela leswi kumbexani mi twa konge mi fanele mi swi vula ka vayingiseri loko na ha va byela ku miyingiseri wa mehe ni foneli le ka 0860 002 543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 nomboro nakambe 086 002 543 086 002 543 i nomboro yaleyi nga ta yi tirhisa loko i fona hi ku yisa moyeni i ta va khi leswi a ni ta kombela swona i ku na swi tiva ku tanihi rixaka hi tolovele ngopfu xewetana minjhani meyara hayi swi tshikeni sweswo swi hi hetela nkarhi va pfukile meyara nghenani mhakeni nomboro yaleyo 0860 002 543 EMI twenini leswi kumbexani mi nge hi nga swi teka vayingiseri mi lava ku swi kandziyela loko swi ta ka timhaka ta mati ni mi twini ka mi nyika xifaniso xa kahle swinene swi endle ku ni nga ha mi vutisi na timhaka ta ku a Rotterdam hikokwalaho ka yini va ku a mi yika oversight mi fika mi kuma mati swiphayiphani a swa ha ngheni sweswo hi ku mi nikini xifaniso hi swihi swin'wana leswi mi yaku na swo mahlweni mera a hi ngeneni Tzaneen ku na ntirho lowu endlaka wa ku phakela 25 villages mati yi tirhisa damu ra hina ra Tours. In fact project leyi yi endla ku ri na village yo karhi a Maruleni Kellis yi benefita from the site. That project yi kote ku thola n'wa contract u rana very fast and we are happy with this kind of work that is performing. We are left with 12 villages. Now ntirho wa yena i ku endla the bulk line and the reticulation. Loko kota ku endla the remaining 12 swi ri tindhawu to fana va Begersdorp va Bodweni va Kelisi va ta va kuma mati loko lembe leri mi vula ku na le Bodweni a swi va khumba swa ku pfumala mati va ri na holobye. Maybe the immediate example hi mina ni tshama a Maxixima le Tshuvi a phata Maxaku a na mati and mentirha hi mati. Now loko o ya a Phalaborwa a Lulekani ku sale ntirho n'wana lowutsongo ngopfu by next year i ta va yi hand over those project laya va kurhula a Lulekani township va ta va kuma mati a mitini ya vona direct. Loko ya ka Makhushani there are villages to fana na va Nyakelani they will be getting water amakaya ka bo tap still makaya na me va nchelerana la ku hemba lembe leri ni ve na like ya ku ri ku na tap akaya ka me ene yi na mitara leyi a ni yi tirhisa ya khale va yi pfarini a ni hakela mati throughout se ni nga va ni ri na va ma 8 months ni nga hakeli mati because a ku ngheni nchumu se sweswi va kote ku thuma line leyintshwa mara mati a ma si fika because va chela additional pipelines ka miti yin'wanyana. Va ni tshembisini na mehe le ka masipala wa Mopani wa Mera Shayi ku ri hawa lembe leri taka va January February va ri ku nweni ka mati and u hakela and I made a commitment ku ri ni ta ya mahlweni ni hakela. Now limitation ya hina yi le Letaba a Letaba a ku na source and yi dependa ngopfu hi police va irrigation board va yise ka tribunal ha ri ku lweni na voho va dependa ntsena i ti-boreholes a Skhosese i dirile to tala vanhu va kuma mati a mitini i process leyi fambaka a swo olova but at least we are getting there. Amaruleng there are 5 new contractors Mamicha Skororo va itekini from the Ox se ingena va Botswana va Turkey and everywhere else and swi vula ku ri hi fanele ku heta the whole 28 villages but sweswi ha endla bulk loko DWS yo nyika mali kahle hi nga sungula ku endla the so i mafumba lama hi lwaka na wona every day ku ri vanhu va kota ku kuma mati because i ntirho wa hina walowo. Veri va koho vayingiseri la a hi va twenini executive mayor ku va fambisa ku yini wo sungula hi loyi nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene aye baba
Mpfhuke. Vatomi mhaka ya n'wina yi ri A ndzi ta vutisa hi mayelana ya muganga wa hala ka bode lowu na wu nga hava mati ku na boholi loko ni ya a Ritavi yi na khezi ku tsemiwa ntambu ya gezi a yi le ku tirheni pulani ya ku va lunghisa boholi liya loko va ta ku lunghisa mhaka mati yi fika kwihi kumbe va swi tiva ku na boholi leyi nga tsara yi nga tsemiwa ntambu ya gezi va kota ku yi pfuna hi yona. Okay hi le ka bode ne Eka bode ni mi twile boti ni khenseni enkomo nthemba va ta va mi twile EMI amukeleni un'wana mi ngiserhelo hi nhleka Kalanga minjhani? kona minjhani Na mina kalanga le ka Mageba. Mina xivutiso lexi a ni tshemba ni ku kusasa 1994 ku na mati ka Mageba. And then ku fika namuntlha ena ni tshama ni vona ti-water tankers ta ku hetisela mati wo hanya ku xava sweswi milenge ya yena u na thyaka ku fele tihomu ku feleni laha a hi hanya kona. Sweswi ku na ti-project busy laha kun'wana a va fikanga mara a hi swi tivi ma tama hi ta kuma or nge ya kumi na hi xivutiso xa mehe xexi ka mehe. mi vulavula hi timhaka ta ku sukisela 1994 mi swi tshama mi kuma mati hi swo mi nga vula swona ivi mi tlhe mi ku hava ti-water tanker ivi mi ku sweswi ku na project a va se heta a mi tivi ku mi ta kuma mati ke sweswo. Okay ni mi twile papa ni khenseni 0860002543 un'wana hi loyi nhleka a ka ha ri na munhu la 0860002543 a hi ringeteni loyi nhlekani okay a ku se fika munhu la i swivutiso swimbirhi leswi hi nga swi kuma ni nga seka meyara imani hundza la Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. a swi ti swivutiso sweswo 0860002543 lava nga na tinhlamulo va kola nga ndle leswiya swa ku swi va fambile mi ku ni lava ku va kwala un'wana hi loyi nhleka Hayi papa ni vulavula ni ri ka Masasi. ni Xi ni vilerisa i ku nga ku tikontiraka leti va ti tholaka lowu ti wu tirhaka ka Masasi thangi le ntshaveni a va ri yisile mara sweswi va tlhele va ri tlhantlha va sungula hi vuntshwa kasi a va na switele leswi chekaka ku endleka yini na hi xivutiso xa mina xexo inkomu. enkomo ni mi twile still tank xa le ka Mahlati va vulavule hi xona xivutiso xi fikile un'wana mi ngiseri hi loyi nhleka papa na ku xeweta man ka nhlekani lowunene vulavula ni Davis Amiyeke. ni a ni tshembi ku hi ntiyiso sweswo Ndabezi ta miyexe oh okay a hi twini mi ri yini n'wina xivutiso xa n'we xi ri yini i Ndabezi ta miyexe ma tiva ku yini na 4 days ni nga ri na mati laha ku ve na tikhampani timbirhi i Cabotex na Maliboti yi tirhe ntirho wa yona I'm satisfied mara Cabotex yi ve na ti-problems to tala ngopfu yi ku yona a yi kumi mali from ka masipala a ni swi tivi why ene hi yona yi nga salela ndzhaku entirhweni sweswi mata ma hume va fakeni tiphayiphi mara a ma huma malama a hi kota ku hlamba hi kota ku sweka sweswi ni na 4 days laha ku hava mati no pfuna hi mhaka ya mati lama nga kumeka ma ri ka lexa Joni a ni swi tivi ku ni fanele ni hlamba loko no vitaniwa mitinini kun'wana swi vula ni Ndabezi ta famba a nga hlambangi na no ni mi twile na swisisa leswi mi nga swi vulavula ni swi yingiserini ene mi vule swona ku na leswi ni swi tivaka why loko se va fambini va parini sweswi loko va fambini why mati ma sala ma nga ha humi no ni mi twile papa ni mi twile ama huma mati ni mi twile Ndabezitha ama huma Ndabezitha ama totola tu Ndabezitha na kana mi byela ni ri ni mi twile mi vulavurini futhi no mi nyika nkarhi ncindana fana nga mi nikangi hi lava aki sweswi n'we mi ri Ndabezitha mi hlangana kahle na timeyara mi swi tiva kahle ku meyara mi nga n'wi kuma kwihi a mi ya n'wi kuma ka radio se hi mi nikini nkarhi kambe a ma hala ku heta ka ha ri na n'wana ncindana kwalano okay ka ha ri hava executive mayor swivutiso sweswo swi ze swi hi fikisana le ka Ndabezitha miyexe mi ri yini n'we na cancer xa ku ni tsakisa i ku va vulavuri lava a va raise ti-issues va huma ka ti-communities leti a ni vulavula hi toho la a ni kombisa ku ri
yi le ku revieweni ka ti timelines ni kombela ku ya mahlweni ni kombisa leswaku one handle okay tolo yi mite ma counselor in the morning after ma counselor yi mita van Ndaba Zitha le Giyani hinkwavo unfortunately va nga ri kona Ndaba Zitha muyaxe I like ku explain ka vona ku ri ndhawu leyi ya n'wina problem ya koho yi leyi na leyi yi extende nkarhi so that yi solve mhaka leyi va yi raisaka yi hlamusela va Ndaba Zitha before ya ka public tanihi masipala yi sungula yi hlamusela va Ndaba Zitha ku ri these are the issues we have done that namuntlha loko ni vulavula na n'wina so ku na ti-communities la ya ku explaina from 4 o'clock ti-community ta kona sorry i namuntlha na mundzuku all these villages that I spoke about, we are going there from today. Today we are targeting 5 of them. Moyesha is one of them. Kwa ka community ya bonda bisana mutla i 4. Kuna meeting wasichawa ya ku explaining ku why ku ngari na mati 4 days. Ilungisa yini? Why shifta nkarhi ya lembele ritaka it 1 ta January. Now bode I think le ya tambu ya electrical entakumbela ba team ya mina le Mopani ba attend very fast. Because abode ila ay vulavurisama maka ku hi shiftini ya lungisa timhaka ta vona lembe leri taka va dependa i that borehole laveka ku ri va xiluwa le ntirhweni wa mehe vhiki leri va tshunela va lungisa that thing ku ri kota ku kuma na loko va nga foneli mina loko vo fonela n'wina Khalanga va byela i vulavule mhaka ya electrical cable va lungisina ma kuma mati that's what we want but loko mo ya ka Mageva ani yini na former minister wa mati swa maphoyisa yi fika la Bambeni yi fika yi pfula mati and these are the limitation in ntirho wa hina le Bambeni yete hi December nkarhi luwa mara bulk line D leyi pfunetaka Bambeni yi pfunetaka Mageva a yi siva na mati na sweswi ya ha ri raw inside that's why mitwa muyingiseri ako hina kusukela a yi kuma mati mara hi ri 1994 no usukhoma kwala okay because that day loko hi ri na former minister hi kote ku endla pressure testing va kota ku kuma mati nyimpi ya le ka Mageva kuna new extension loko kuna package plant hi kumbele ku ri hi connecta tiboho ta yena ka package plant mati ma nghena laha mani va extension va ku va nge nwi lava hina hi nga makumi. That's the reason why hi vulavula yi additional work ka Mageva ku ri ya heta lembe leri ta hi stopa yi community va kumbela na hina twa ku ri loko ho tirha hi nkani the same community will disrupt your own project. Kuna vanhu van'wanyani hi le ku violate right ta vona a va nwi mati ma ri koho kwalaya hi mhaka ku ri hinkwavo va twana ku ri a hi va yimeleni hi heta hinkwavo da 200 kambe a swi nga ta endla ku loko ma kha ma huma ka muganga luwa tlhelo lerin'wana ma nga ri komeni va nga xavi ku ya hi leswi va nge le ku vuleni ku vele ku xaveni a va ta va kale ka va swimanimani siku leri hi endla pressure testing and this is where 1994 comes in a va nga tshembi vaakatiko ku ri ku na mati hi ku hi tele ku mi testela ku ri mati ma koho bulk line ya hata mara hi na package plant na borehole hi nga thumba ku no hayela mati ya borehole hina hi lava lawaya hi ku hi lava ku mi testela va ku a nge humi va yi sala ndzhaku loko yi pfula i ku ya pfula va nge fulanela loko yi pfula mati ma huma se ku sungula ku va na stand off ku ri awu ma huma kwini mati lawa now from there loko ku kuma section yo karhi mati section leyikulu yi ku va nge nwi hi nga mana yi fana now but every day hi va nyika mati ma hina through the borehole na package plant mara lama bulk ma ha yimeli because pipeline D a yi se tisa mati at that level and muyingiseri va vulavula amahlathi ile anvulela yo ku ri hi delay maka steel tank va vula hi swoho leswo swa ku ri ma vona steel tank loko mi xi hayeka laha mi xi endleni xi na tiraba laha hansi laha mi fanele ku chela mati mi testa very fast xi swi ri na mati loko mo kala mi nga cheli mati raba liya hi mhaka ya dyambu yi sungula ku cracker siku leri mi chelaka mati ya leak that's what we experience at that level lero hi mhaka ya ku amina to speak there na yi hi mhaka ya ku ri bulk line a yi na mati and once ma nga ri kona mati ma ku pressure tester at that particular time loko mo yi tshika 3-4 weeks you are going to create additional work because raba liya ya ku khoma mati ku ri ma nga leak ya sungula ku cracker switsongo so the day yi cheleke mati ma sungule ku leak and a yi luza mati mo tala yi veta yi ku no
let's move for pressure testing proper. Therefore I boyeka ku hahlula xilo lexiya ivi xi ta kota ku endliwa exactly mara a yi lose mali because na contractor una timali ta tirhiseni swilo hinkwaswo leswi endlaka ku ri a tirha ntirho lowa yena so Ndabezitha va vulavula ntiyiso there are 2 project pipeline B a yi va nyika mati muti n'wana na un'wana in fact they are the first communities a va tsakini loko mi va yingisela mahota va ku ho va na 4 days a va ri na n'hweti 4 days sweswo swa humelela loko mi repaira na ndhawu leyi na swilo leswi hinkwaswo mara a ni ta kumbela loko va ningisela Ndabezitha loko mo hoyezela community veta yi ku 4 o'clock hi hlangana kwala ni vulavulaka na n'wina ku ri hi hlangana koho hi kota ku explain timhaka leti ku ri hi kota ku tiva ku ri hi mi nyika mati njhani until hi finisha ba next year January. Ni salele timinete ta 12 ai kumeni vambirhi va yingiseri ncedani ta kota ku va hi fika amakumu timhaka leti ta ku na van'wana va pfa ku va vulavula hi ku kuna phase 2 kuna I phase 2 ya yini ya bulk kumbe I phase 2 ya reticulation. Nyimpi ya mati a Giyani yina phase 1 okay nkarhi luwa ku thoriweke va 2010 2014 a ku targetwe 55 villages community ya Giyani yi kureni sweswi now phase 1 yi solve the problem mati ka the first 24 villages hi lani vulavula ka iswo sweswi ku ri hi ku va nyikeni mati the problem ti hlangana so a yi sungula ka the remaining 31 villages now va wela ka phase 2 ni vulavula ndhawu to fana ka vanhu Ndabezitha Mahumani halaya va Nkomo va wela ka phase 2 loko mi karhi mi ya va Phalaubeni Mbao lava se ti phase leti ti langiwe njhani vele ku hanyeni yini namuntlha sweswi lava ti phase 2 lava ti phase 2 va hanya hi ti boreholes okay lava ti phase 2 kuna la before ku ta phase 1 phase 2 mupani already a endle ti reticulation ri na package plant va karhi va kota ku kuma mati so ho aligna loko se yi fika va Sandani va wela ka phase 2 bana na loko ho nyika this 31 villages a hetanga Giyani ka ha ri na extra 41 villages because again na 96 villages now this extra 41 aba kona ka phase 1 na phase 2 and I vulavuli phase 3 na vo va yi langutini ni vulavula I vanhu lava tshamaka va dependa ka damu ra Middle Letaba that side Ndabezitha va ni vutisa ngopfu in fact tolo a ri na Ndabezitha Mahumani ba very emphatic I mhaka ku ri when is phase 2 coming and phase 2 ya tahiti ya sungula hi ti 1 ta April next year challenge leyikulu I maphakelo ma mati I ku hina hi na mali yi khome department ya water and sanitation va yi kuma ka treasury loko va nyika 50 million swi nga endla ka phase 2 ya 31 village yi nga endli na 31 yi fika yi endla 15 and then va byela ku ri a va na mali so a hi ho khodelela so ku na struggle na nyimpi so loko community ka ri lwisala na nyimpi ena na minister na president ku ri yi lava mali yo tala all that and all that onge kuna mayingiseri vambirhi laha hi ta hetisela hi vona a hi sunguleni hi loyi enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ni khense swinene ni va twa executive mayor kwalaho ku ri va ri a va kha va nyikana ti-deadlines and all na sweswinyana na kha swi twanyana va kha va hlamusela ku ri no ku na ti-phases se a no lava ti va ni ri na concern ya ku hina haleni ka Vambatlu Bongwani Mavalani Dumazi Xivulani na N'wadzigizigi a va vuli nchumu hi kona kumbe le ka phase 9 the betrayal papa imane twa van'wani va ri vo hetsela nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene bopheta xo minjhani kona ni vukile mina no ta ku ka mera village le wise ntona kwa ka list wa ka va hlava yi hlanga na mati for nkarhi wo leha ene na boholi yin'we loko ngo yi shota ku ngeteriwa phase ya gezi mathangi mele ku wena a yi nchumu sena swi ntwa nga yi hlayi kwalani ku yo yindliwa yena na ku le ku tirhiweni swi kuna a yi na ku na mukontraka leswi le vuyehli okay no ai ni mitweni imani hi twa ku va angula va kwini kheseli pop Inkom executive mayor swivutiso swimbirhi ni salele timinete timbirhi mi va hlamula njhani a vuyehli
va vulavula ntiso a ni vulavulangi ku na n'wakontiraka wa le ku tirheni laya a va fanele va hlamusela leswaku a vuyehli n'wakontiraka na community SME va tshama va ri ku lweni va stopa ti-project ko tala therefore va part ya lava va fanele ku ri va hetisiwa i ti-31 ta January I see I've written it down here va laya I think in the immediate hi fanele ku lunghisa borehole ya voho la ka community yi va yi va nyika mati until but the project is there, it's running. Kambe mani lo atirana na swona sweswo ni xiluva xilowa okay xilowa ava attend timhaka ta bolia and then ambahlo nwa zekuzeku bale ka phase 2 va vulavula ntiso a va ri worried loko yini nga vulavuli hi swona and therefore ba sorted at that level ingave na problem a vele ka phase 9 Agiyani inga mana yelela ka phase 3 phase 9 inga idlayisa na vaakatiko no ni mitwe timhaka ta mati ti komba ti ri ntlhontlho wukulu eka eAfrika-Dzonga na mupani hi ku kongomisa hi mina mi nga ku yini mi vona hi humile ka xiyimo lexi na ko njhani executive mayor you know mi lava buy in ya community once we buy in your community stakeholders in Kwatu, kufana le Giyani. This is the first biggest project that which we're implementing. And akorna strike total. But look at how the community again was secretary kemfumo. Kufikarana ko basuna kuma mati. Now I tagalenga sukotanga and like buy in yaba akatiko, wanda visitor in everyone else. The other limitation is local government, the way finance waka development yako, na funding model wako. Awufuneti ba akatiko iyanya ye MIG iyanya ye RB ite funded imali le ba inyeka ka National Treasury Fiscus but also ba expecta ku rina ba akatiko ba ta hakela and the majority of our people if you look at Giyani it's a rural municipality almost 96% is rural na capacity wana ya ku hakela na ku monya ka mati kuma revenue is very little. Therefore, you can't refinance infrastructure ya masipala iba akatiko ba le Giyani naloko ka ro spenda mali yo tala mara where we should collect will be able to collect. So it's only loko ko bana funding ya kahle le itiswa ka te masipala ba prioritize busuwana bya vanhu prioritize busuwana bya vanhu tani imfumo yi funda ile swa ku ri I fanele nku you know this thing swa the MIG swa ku ri project we try 3 years it's not on loko ku ri na mali a yi tixikangwe hi tira mati hi lembe rin'wana kuma mati hi ndlula ya kun'wanyana mi vona tin'wana ti-problem otherwise this thing ya ku ri ta endla project hi 3 years ha endla leswi vaakatiko na community le ku growing you will never meet the pace ni ku yi matcha ya development at that level. So it's more about funding local government that must help us in this space. So, Mayor, now still go with all I mat. Kambe lesh, what is it? Minge farming and what sang executive mayor. Vigilanga unda lokunga mambiri la manga unda. One in Rumele media statement changwe tani maspala ku miveke CFO ka precautionary leave. Evi handle ka n'we tani masipala mi nga lulama ku mi nga vulavula loko ni vulavula na tatana Ngoveni beti hina hi nga vulavula nkarhi wun'wana na wun'wana kambe ni ku hoiko ni nga vulavula na ngomiri n'wexe ni lava ku twa na lava van'wana va nga kona mavandla ya tipolitiki leti nga kona kumbexani ni tlheni yani ya vaava hi ku amupani ku na straight line ku na third term na vo loko no va landza ni twa ku va nga lava ku hlamula ku hana wun'we lava ku hlamula ku endleka yini mupani executive mayor I think khalanga wendla mistake wun'we wa ku katsa matirhelo ya ti-political party na va ri operational matters ta ka masipala CFO u vekiwe ka precautionary suspension in ntiyiso is effect u lumbete u endle ti-allegations to karhi council yi tshama hansi yi va nyika chance ya ku endla representation va endleni ku tirhisiwa code of conduct ya ti-senior managers na regulation yi mi byela ku ri mi endlani loko ri na those kind of things and therefore swo tala swi ta lulamisiwa hi process leyi va naka hansi ka yona na masipala but masipala u na vutihlamuleri bya ku ri loko u hlangana na swo karhi u fanele ku ri u acta masipala
so sweswo nda tshikela accounting officer mara ku ri swa opposition parties ku ri va nghena njhani na swa ti-third term na tinini because ka council was unanimous ku agree ku ri a va vekeni ka precautionary suspension, all of them. There was no one because all of them bana interest ya vona masipala u famba kahle. Se swi vula ku hambi ka mi hambana njhani hi tlhelo ra tipolitiki na loko no resign namuntlha ni ya kaya as executive mayor, council will still stand by that decision that it took ku ri a yi lulamiseni masipala u na history yo kala nga ri kahle and ta boheka ku teka ti-steps ku ri kota ku nyika confidence ka vaakatiko, and these are part of the things. Therefore ti-political parties ta yena leyi hawa yi twana ngopfu hi timhaka leti, tshikani leswi swa n'wina swa va 4th term 7th term ya yini na va straight line gombonyoka line no a swi ngheni kwalani. Executive Mayor ni khensa ngopfu ku va mi kote ku va mi fika hi ta bula a ni ri languterile siku leriwani ku hi ta kota ku va hi vulavula hi timhaka to hambanahambana ngopfungopfu ta mati mi nga vulavula hi to. mi hetisela mi ku yini ka vaaki hi timhaka leta nguva ya Christmas leyi nga ka yona tani hi Mopani? Ku ta va ku vuye va delay ka kaya, vana ti-13th check, vana ti-bonus, ene hina tanihi masipala i ri Christmas i nkarhi wa kahle wa ku wisa na family, but ku na swisiwana i nga dyi na makhwanga yina i rivala ku ri ku na van'wanyani a va swi koti ku ti xavela swakudya. So let's share as a family, hi unite na vabuti na vasisiwana lava tirhaka kule, mara what is key i ku hi boheka loko ku ve hi na timovha hi driver la ndleleni hi nga nwi driver, hi ta kumbela ku ri nga endli swa ku texta ti-message hi ri ku drive. Na loko u va u tsake njhani u twa nge misava ya wena u na mali yo tala, remember a hi wena u ri one la ndleleni. But also in our own homestead loko ku ve hi na ti-trip ta ku ya handle a hi aleteni va makhelwana, because makhamba lama tele sweswi va mithaka va swi vona ku ri a ku na munhu laniwa. Loko mo languta plane leyintshwa le tactic leyintshwa va yi tirhisaka va ngongozela tisimbi sweswi laha ka xikontiri u nge huphi, and therefore you get into that kind of accident, va ku roba va ku tshika vo va huma va yela kweho. Na loko mi ri na timali to tala vanhu va ka hina swi kahle ku ri mi nga fambi mi rhwale cash yo tala mali mi nga yi nghenisa ka account ya n'wina. A swi tiva ku ri makhamba va mi landzelelani ka movha va fika va mi pfalela kwala va mi thepisa va na tiphini na maswo leswi kwaswo, mara cash yona yi attracta vanhu loko u famba wo yi humesa u xavaxava hi yona. Mara hi navelela vaakatiko va Mopani ku angarhela na va South Africa hi dya Christmas ra kahle, hi va na nivinjere ra kahle, a swi kota hi nga va proud loko ko kala ku nga ri na ti-death incident to tala la ndleleni. We want to be a municipality, ndlela leyi yena R71 ya Makhwasklof, it's one of the top 10 deadliest road in South Africa. Therefore I ta kumbela ku ri loko hi tirhisa hi va hi ri very careful, so I vena Christmas ra kahle na nivinjere ra kahle vaakatiko. Councillor Mayor sweswo mi yintsala Mugana FM Executive Mayor wa Mopani Councillor Pule Shayi va gimeta nongonoko wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pet Mathebula. Hlayisekani vana siku leri nani tata tinkambise ti lulamile na wena ti lulamiseni ku lo sala ntsena masiku manharhu ku hi ya eka SMA 19.